Ġie ffirmat ftehim bejn il-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST u Spazju Kreattiv biex fis-snin li ġejjin studenti li jattendu fl-Istitut tal-Arti Kreattiva ikollhom spazju fejn jesebixxu xogħolhom. Il-prinċipal u kap eżekuttiv tal-MCAST, James Kalleja, qal li l-MCAST sar sinonimu opportunitajiet u prosperità filwaqt li ċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kreattività, Rupert Cefaj, spjega li l-Fondazzjoni sservi ta' pont bejn il-qasam edukattiv u s-settur kreattiv professjonali. Dan il-ftehim sar waqt it-tnedija tas-sitt edizzjoni tal-Festival MCAST ICA li din is-sena ser ikollu tema Embrace Liminality. Il-festival ser jittella bl-appoġġ ta' Spazju Kreattiv u l-Kunsill Malti għall-Arti. F'dan il-festival l-istudenti juru l-mod kif jaħdmu b'mod kollaborattiv bejn id-disciplini artistiċi biex jiżviluppaw il-ħiliet u l-arfin meħtieġa fis-settur. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima fisser kif din il-wirja ser tkun pass importanti biex l-industrija tal-arti kreattiva tara l-kapaċitajiet tal-istudenti tal-MCAST. Minnaħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-arti jew Bonnici jemmen il-ftehim bħal dan ser ifisser titjib sostanzjali fil-prodotti kollha fejn tidħol l-esperjenza kulturali. Il-festival ta' din is-sena li ser isir bejn is-7 u l-31 ta' Lulju ser ifakkar il-kontribut ta' Donald Friġġieri fl-edukazzjoni tal-arti kreattiva. Sur Friġġieri li ħalla din id-dinja aktar kmieni din is-sena kien pionier fl-apprezzament u l-istudju tad-disinn f'Malta u edukatura l-aktar minn 30 sena.